Таш радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сағатта республика! Елі тапшыруды башлайбыз, шуға қысқырып хейлайбыз! Егіттер, мен ұйқылай алмағам, бешке тіклім ханайым. Әйінді олайда келіп сықмаға, таңғы алтын саяртаға тіклім. Әхідіге құрметті телевизор қараусылар, яқшы кәйфті ятып ұйқыларға тіләгіз. Бізді қарағыз, сүнке бүгін дә біз сізді ғұңғы яңылықтар менен таныштырып, қонақ менен ұсыраштырабыз. Әбейдер дә бабайдар тәмле итеп, сәйесіп, бізді қарайдар. Сөнки нәтиһәңдә хәзер бізді сәйләп тә қарарға мөмкин. Ниһаят, урана тамам, ә безнең тапшыруыбыз башлана гына. Киттек, егетләр. Әйдә. Шунан, Ғазиз, Чемпиондар Лигаһы финалын қараныңмы? Юк. Әлбиттә юк. Һәм һин дөрес эшләгәнеңә сынап та, бактыһаң был финалды 18 яшьтән һуң гына карарга яраган икән. Сынапта ойын майданына бір қыз купальникта йөгереп сығып, шунда ук футбол йондызларында билдәлек буенча уздырды бит әй. Шәп булды. Уенның иң кызык, иң күңелле, иң матур мәле. Һәм әгәр дә халыктың игътибарын тап шулай гына ялеп итәргә була икән, бәлки уны башка төрле сараларда да кулланырга кирәктер. Күптәр шулай эшләйде. Мәсәлән, хайлаударда. Тавыш бирүчеләр гана артырын әйме? Әйе. Кемгә тавыш бирү мөһим түгел, иң мөһиме кызды күрү. Әйе. Ә безгә бындай алымдарды кулланырга кирәкмәйди. Безгә былай да игътибар итә шулаймы, егетләр? Безгә килешмәс инде ул. Игътибар итмәй башлаһа күрһәтербез күрмәгәнегезне. Тәүге яңылыкты ер менән башлагы килә. Тәгәрәне, тәгәрәне, тәгәрәне. Артабан тәгәрәмәне. Өфе урамдарының береһендә эҫегә ирегән асфальт ҡатын ҡыҙҙы светофорҙа туҡтатҡан һәм артабан ебәрмәгән. Бына шундай шәп яңылык. Ҡайһы бер инспекторҙан яҡшыраҡ эшләй асфальтты. Әйе. Гомумән беҙҙең ил ул айырым физика закондары буйынса йәшәй. Ғәҙәттә бит һыу өс рәүештә осрай тәбиғәттә. Беҙҙә асфальт өс рәүештә осрай. Ҡаты, шыйыҡ һәм газ рәүешендә. Шыйыҡ менән ҡаты асфальтты күргән бар, газ асфальт нисек була ул? Документтарҙа була. Ул бар, әммә тип ҡарап булмай уны. Ул ҡағыҙҙа бар, ысында ул юҡ. Әйе. Егеттәр, мин бит хәҙер ысын мәғәнәһендә юл хеҙмәттәрен аңланым. Ни өсөн улар ҡар өҫтөнә асфальт һалалар? Ни өсөн? Йәйгеһен асфальт иремәһен өсөн, уны астан һыуытыр өсөн ҡарға асфальт һалалар. Яңы технология. Әйе. Наны алымдар. Шул ук юл темаһын дауам иткәндә, егеттәр, Йәмил, һин күргәнең юҡмы? Өфө урамдарында 7 йәшлек инспектор барлыҡҡа килгән бит. Өфө урамдары буйлап мин һеҙҙең менән генә йөрөйөм. Күргән юҡ егеттәр. Уның исеме Егор, юл хәрәкәте инспекциясында эшләргә хыяллана ул, теләй. Әле уның үҙ формаһы, таяғы бар, ул юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен тәүәл белә әйткәндәй. Һәм юлдарға ла сыған. Водителдәр уның уйынында ихлас ҡатнаша, туҡтап документтарын күрһәтә хатта. Мин ул малайҙың ғаиләһендәге хәлде күҙ алдына килтерәм. Мәсәлән, Егорҙың атаһы: "Ҡайҙа улым? Дневнигыңды, көндәлегеңде алып кил әле." Ул атаһына яуап итеп: "Ҡайҙа атай? Страховкаңды алып кил әле." Ярай улым, кәрәкмәй миңә. Был әйткәндәй, Өфөләге берҙән бер инспектор ул һинең туҡтатһа, һин документтарыңды үҙең уҡырға тейешһең. Сөнки ул үҙе ижекләп кенә уҡый. Был йәһәттән инде ул ҡайһы бер инспекторҙан айырылмай да. Һәм тырышҡан ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан һәм лотереяла отҡан дип дауам итергә була. Киләһе яңылыҡты башлап. Америкала йәшәүсе 62 йәшлек бер ир 10 йыл буйына лотерея билеттарын һатып алған. Шуның ҡыҙыҡлы, унда ул һәр ваҡыт бер үк һандарҙы яҙған. Һәм бына килеп 10 йыл үткәс, уның һандары отҡан. Иңеүсе иргә $3 миллион түләнәсәк. 10 йыл буйы күпме аҡса сарыф иткән, шуныһы ҡыҙыҡ. Һәм 3 миллион ҡаплаган икән дип һораһағыҙ, һаналған.
$5 билет адына хайын сатып алганда 10 ел эсинде 2,5 миллион була. Бұл несе келесі, демек бұл кредит алған көк. Әмі керенсі? Керенсе. Тәуді төлеген. Шынан алған. Ең қалған 10 ел дауымында бір хандарға ойнаған кішіге миллиондар кәрек мәйдерді бұл? Неге? Çünkü оға ярдам кәрек. Тәусиратта. Медицина ярдам. Егіттер, егіхін хіз яратып башқарған іш нинде ол? Картофылдарға бармайбыз шунда. Yok егіттер, қорқмағыз. Өзім ұтармын, мен қонаққа ишаралап қана айтам. Филус, мәселен, себеш көтірге ярата, шулаймын. Ие. Бүгін бізді Әлиф Банан бір харығына себеш менен ұсырашу көті. Башит Ғафури исеміндегі Башқұрт Академия драма театры актері, Башқұртстанның халық артисі Алмаз Әмиров менен ұсырашу көті бізді. Алмаз Әмиров көп кішілерді күнді мәйшем тұтып өтілі тауы болмай. Бұна аварийке тұқандыр бізді береміз. Бұнда қайындары ла бар, шақсан йорттары ла бар. Айда ол. Көзілік күйіп алған кішілерді таңдай. Қайырлы сағатта, Алмаз ағай? Қайырлы сағатта. Көзілік күйге сізді танымдықты өйт қатта. Әйдеген, рахим етеген. Ендей маңқа репертура екен деп. Сәлем бердік. Михалда. Қозғалдық ма? Ну, айда, қозғалдық олай болғасын. Амыса өсегіт янында болу бізге яңа тәжірибе түгіл. Соға көрі өдігіде еркін тұтыр білайбыз. Әткендей өсегіт тамашаны яңынан тіргізді. Әлікке оңышты қабатла болды ма? Әлі қарта айтылған ма? Ол қарта айтылған енді, оны көзде жоқ. Енді студенттарды ойнап болмайды? Студенттарды тырыштырабыды енді. Югірген болдық шында. Несе ел вақыт өтті өңгі сығыштан? 14 ел өткәс тағы қабатланық. Халық несек қабыл етті? Рахатланып қабыл етті. Өздері хорайыны бітті. 14 ел әлік келген тамашасы келген. Келгейіні, олардың балалары өсіп өткен қайбіреулері. Паспорт алғандар? Паспорт алғандар, как раз 14 ел бітті. Тамашасылар қараны тегілеген. Тап олардың қарауы бойынша ғана әшелеген. Әлі өдеген де актер составы тілеп башқарған. Тегілей да бұлай да. Онда енді Азамат мен Сағидулла көбірек тілейдер енді. Біз Азат менен юқ деп маташқайнық. 2 күн тігі нефтселер мәдениет арай ГКЗ Башқұртстан толы шағырам толы халық болды. Өйді бізді аптыраны қолай да бұлай екен деп. Солай екен, сәхнаға сығып югіре башлаған. Элікке энергетика еске түші мен айтам. Қартайған бақ ақ боқты жүрмей сабыла. Бұл сұрақта Филистің ератқан өйді бар, әйме Филис? Бір ертірті әлі юрак наты. Шолай. Алмаз ағай, яңарақ қана өдегізді режиссерлық үлкәһенделі қарап қаранығыз. Актерларға тауышты көтерге тура келді ме? Олай айтырға тырышманым енді. Қайғы вақытта не бір неше тейкен бағыттар болды енді. Оны несек енді. Оны болмай енді ол. Бізде бетіне приказсыға һәм актердар келі. Тақтаян ана приказды қарайдар да біләлер. Бүгін мен тігі кушайт подананы сығарам, әлі түп рөлдамы тек. Приказ әлбетте бұлар алдынан достар менен тейін менді бүтәхінде коллектив кімдер менің мені әшлерге тілей, олардан сұраным. Тілек бар ма? Бар. Юқ екен, ектер бірненде де өкәлеу жоқ. Ол профессияға нұқ етіп башым менен тығылып маташмайым, сенке аңлайым актер боларақ, ол бүтіне екінші профессия режиссура. Әйерге бұна аш сығарусы рөлдерін ойнарға тұра білден? Әлбетте, келу менен театрға кім хеңе шондық рөл беріп қойған түп. Мен бір 7-8 ел ғымыма менің алғанда ижатты. Менің түп рөлдер 200 бір түк күні, өш айтып, қанарлық қана бұла. Қалғандар біті әлі эпизод, роль, шондайдар. Әмі оның қарауы бір спектакль бар. Онда бүтілі хезен башқа бір өді ойнамай. Соның үшін өтен әмәға өсін қайтарып. Несен әйел күттім шыны. Бірай келер әлі заман, өзім гіне өнермін. Әлі балар бәсебеш ол республика театрында тәуге мұны спектакль? Ошы формала спектакль тәуге. Ләкин оға теклім Гүлер Саны Мүбәрәкова біздің эшләні. Ләкин ол спектакль деп поэтический, ол симфонийский оркестр менен Хоңғы Тарпан дегенді оқыны. Құрметлі Ғазалеш эшләні шиғрият формаһында шулай эшләгәндәр бар. Абына драматический спектакль бірінші шекілі. Әлі сәхнәге сықмай, әмі сығасақ ма келесекте? Сығасақ, оны мақсус үйлешіп сығарабыд. Чүнки репертуарда
план бар бит инде биздин. Ондай спектакльге тамашасы тиги агылып йөри турган спектакль түгел бит инде. Шуңа күрә уны бер төкләп йөрергә кирәк бәләкәй зал. Былтыр медиа пространство инде хораны миннән уняйхыгадмы, мен әйтәм, зрители ябадмы, ябад, нисек ябад. Әйдәм әйтәм, соцсеть аша. Әйдә шон Facebook, ВКонтакте, шулар аша журналистлар һәм ошулай итеп йыйдык. 100дән артык кеше һәм мин сыгып уйнадым. Актердың яратмаган тамашасы бармы һәм кем ул? Чипсы кабын кыштырда бултырганмы, әллә телефонда һөйләшкән? Бізге қалмаса олаймы шундай мәлдер менә? Мөхәммәд Алай әлбәттә, телефондар шылтырай башлай. Шунан Балаһы кыскырып бирә. Әсәһе балаһына кыскырып бирә. Шунан юбилейда мин һөйләгәйнем бит, телефондар турында гомумән минең монолог бар иде. Мен әйтәйнем, безнең башкорт драма театрының спектакльләре однорак бара рус театрларына караганда. Ни өчен? Чөнки тәрҗемә бара бит. Рус тамашасы башта башкорттар көлә, шунан рустар көлә, тәрҗемә бар бит. Адак башкорттар көлгән, рустардан көлә. Шуңа күрә булар көлеп беткән спектакльләр урыная башлый. Шуңа телефондарда нисек кенә харамаһаң да барыбер бер ердә берәйнең телефоны яңгырый. Улар шылтыраганда теге рингтон буенча белергә була, кем хатын-кызны шылтыраймы. Ирди егеттек кем спектакль бар анда. О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. Мужик ладно, кирде, нитте хөндерде. Ну хатын-кызның сумканың иң төбенең төбендә ята бит. Ул әйберләрне сыгарып беткән сол шылтырай. Ярай кая берәр алала, басып хөндереп куя. Ну кая берәр алып бит. Алло. Мин спектакльдә ултырам. Ашхал. Баланы ашаттыңмы, юкмы? Спектакль буе баш ватаһың. Балаһын ашаттымы, бу юкмы, бахыр. Ашы бештеме, юкмы? Нисек булып үтте? Әлбәттә улар камасаулай. Бұл тамаша барған вакытта күңелһез хәл турында булды. Гына күлкүлү хәлгә тараган вакыттар булдымы? Була, капыл искә төшерү. Ой, кеше бит эмоциональ булгас, төрле кеше төрлесе әйтеп карай спектакль. Шул ук менә себештә алганда, менә мин күп күргәнем бар. Унда бит минең тамашасы менә 100гә 100 карап һөйләшү бит инде, формала бара. Күрәһең, бер здоровый гына егет килгән, текәгенә, күрәһең, уның килергә лә ни теләгелә булмаган, ну катыны яртып килтергәндер инде. Ул тора касан бетә, ул касан башлана, ни килдем инде, футбол, хоккей, нимә дип. Адак спектакль барышында карайһың, сабый бала күк, маңкалар агып китә, күл яше ага бахыр, кем икәнен онытып, ихлас, мөккибән итеп карап, илап, бала күк сыгып китә. Вот шул шәпмәл ашы. Кемдер комментировать дибәр ул онытылып китеп. Шулай тине булай. Теге пролетая над гнездом кукушки, как кукуя спектакль бар иде. Мен карадым, мен йөгереп карап. Кемдер әйтәйин бит, иштеп калабыз ул зритель тамаша залында әләкем кыскырып берди бер-ике тапкыр. Шунда һөйләдәрин адак мен бер дусым карап утырайм. Бер мужик карап утыра. Ихлас, оша дип та карай, оша дип та. Шунан теге голосование сәхнәгә башланган, онда Газалиевич участвовал бит инде. Газалиевич өчен нык переживать дип утыргандыр инде бул. Хикереп торды. Хөрмәт, ай, кулын һелтәләр. Сыгып китте теге. Буфетка барып 50 грамм бәреп килдем икән. Килеп утырып тагы карай ди. Әдрәкторга хикереп торды. Ну хөрмәт, ни бәшәк. Уның теге геройдың исеме менән дә әйтмәй, хөрмәт дип әйтә ул. Әлбәттә бул күңелле хәл, чөнки күрәһең тамашасы мөхибән китеп, бөтә яңа тәне менән спектакльгә кирип карап утыра бит инде шуны. Рәхәтләнеп. Сектор спектакльгә хуңлап калган вакыт булдымы? Чөнки бер яңрак кына бер Россия актерынан ишеттем. Ул баксагында эшләп йөргән. Спектакльде онытып, уга шылтыраткандар, сәгать 7:20 минуттан булган. Мәскәүгә барып бетерсәң, сәгать ярым вакыт кирәк, электричкала тый. Шулай 2 сәгатьләп тамашасы кайтмай көтеп утырган. Бар. Артисіне қарап инде. 2 сәгать үк түгел, мин тап выходка килеп түп-түгел өлгөргәнем бар. Бөтенләй баштан сыгып ускан мәлдәр була. Бuna йөрүһең, беләһең, репертуар спектакль. Шунан бер заман шаң итеп искә килеп төшә. Калтырап китәһең, кай вакытта төнем уянып китәһең, аңламаным микән спектакльгә. Алмазага ай, бындамы ул? Кара 5 минуттан җитте. Ярай минең сәхнә җителә түгел. Мидәмә нимә булды? Бәйем бана түгелмени? Спектакль ярай ярак түгел. Юлын гая грим. Бана бүгенге көннең спектакле ул. Әбишкә ине шикелле. Онда үдемдең кием менән, ладно, джинсы нимә, югырып сәхнә артына килеп кирдем, костюмерлар көтеп тора, әйтәм, киенеп өлгермәйм кызлар. Тип генә югырып барып, партнер көтеп тора, кидем дә сразу. Үзләр антылмаймын демәлдә. Юк, нисектер ултырган ул үзләр бар. Шам бер радиола. Кис, тура эфир.
Тура эфир була турган саатундан эле. Элегирээк. Кийин үйлөшөргө тийишиник. Контрольный звонок. Буламы, юкмы? Что-то олар меня шылтыратманы, мен де сомневаться етіп үйде отырамын. На всякий случай радионы неттім қабыдып қойдым да тыңлап отырамын. Бірзан тыңда күйлей башлалар. Бына біздің тура эфирде неме яңгыр ява. Тышта. Шулай һәм біздің қонағыбыз Алмаз Амиров. Тик мына яңгыр яу сәбәпле ол әлегә килеп өлгермәгән, хәзер килеп өлгергә тиеш дигәндә өйдә утырамын. Мине игълан итәләр. Телецентрга ерак түгел, машинаны төбер шатыр килеп индем. Дәвам иткәндә Алмаз агай, яңарак кына тугандык Төрки телле театрдары фестивале үтте бит инде. Тәэсиратларыгыз нинди? Фестивальдың булуы һәйбәт, Аллага шөкер. Нигә моны һорайбыз? Кайһы бер тамашачыларда бер айрым спектакль бәхәсле тәэсиратлар калдырды дип әйтик. Телмәрдәге тәвәккәллеге менән. Салават драма театры булган спектакль турында. Унда әдәпле сүзләр кулланулар. Сәхнәлә. Һез нисә уйлайсыз? Әлеге безнең милли театр сәхнәһендә урын бармы мондай күрдергә? Бардыр. Бүгенге театр, әгәр дә бүгенге көндең аягы менән бармый икән, ул музейный театрга әйләнә. А музей ул тере театр түгел ямагат. Аллаһ ягъмы, чөнки барбыр бүгенге көн менән яшәргә кирәк. Бүгенге тамашасының йөрәгенә үтеп инергә кирәк. Әгәр дә тормыш шул тиклем шунда икән, әлбәттә теге барбыр теге грань дигән нәмә була бит инде. Сиктер булырга тиеш. Сиктер. Әгәр дә сик булырга тиеш, сама булырга тиеш. Бында урынлы бөтәһелә. Аллаһ ягъмы, теге из песни слов не выкинешь дигән бит. Чөнки улар булмага ниндидер дөрестлеге югала. Тамашасыга барып йөрәгенә барып җитү мәле югала. Ул традицион спектакль әйләнәлек. Моның авторы бит инде бу. Моның кадак авторы. Уның пьесалары куатлы формала эшләнгән. Теге реальный, действительно шаңкыда торган. Сезгә ниндидер сәбәпләр аркасында рольләрдән баш тартырга туры килгән булдымы? Булды. Уйнарга теләмәгән рольдә уйнаган мәлдә. Уйнарга теләмәгән рольдә уйнарга туры килгән булды. Нинди яга охшаманы? Бана минең хәтеремдә бана Кодаса спектакль сыкты, әйбәт. Мин унда бабай ролен уйнагайным. Бабай, әлбәттә бит унда Айратах Тәмеш менән шулай дип эшләнек, чөнки мин күбрәк унда ул образды 100% бабайдың образына кирип уйнамадым. Ә ситтән караш менән нисектер юмор менән. Бит костюмды ла шулай уйлап таптык. Бана Фәйзи Гаскаровтың үз тагында бабай бар бит. Тап шул бабайга охшашлы итеп. Шул рольды сыгаруым булды. Рөстәм Милләтшин Хакимов шунда ук тәкъдим яһаны түрек авторы Мәһәре Байдан спектаклендә бабайды уйнарга. А шул мәлдә мәрхүм инде Хамит агай Шәмсетдинов бөтенләй рольһез йөри. Мин Рөстәм Милләтшингә бардым да әйттем, Рөстәм, давай былай таяк. Һин давай мине алма әле бу рольгә. Мин әле генә бабайды уйнадым, давай Хамит агайды ал. Рөстәм, конечно, әдрәк күпкәләне, ләкин аңланы. Мин әле генә бабайды уйнаным, бунда агай безнең олы рольһез йөри. Буна тап кирелер ине дип. Шулай итеп һөйләштек тә, мин бу рольдән баш тарттым. Зато Аллага шөкер, Хамит агай шул тиклем рәхмәтле булдык. Безнең тапшыру барышында ла шулай тик кенә ултырып һөйләшеп барырга ярамый. Эссе табалалы бөйтәбез кунакларыбызны. Безнең өчен дә Алмаз агай без 5 хорау әзерләнек. Һәрбер хорауга без 5кә һанагансыз. Җавап бирергә кирәк. Җавап бирергә кирәк. Алмаз агай, туңдырманың үз түре. Вакыт китте. Пломбир, 2, шоколадный һәм өченчеһе ванильный. Әтә яктагы. Эскимо. Эскимо, точно. Алмаз агай, Әйе, актерга әйткән юк кабул итегез. ярай. Мин дә бешмәгән актер. Сәхнәлә эшләргә ярамаган үз әйбер. Үз эш. Симешкә. Ярамаган әйбердән аз димәк. Кымбага шараганы ярамаямы? Кымбагышты яратмай. Залда ла ярырга ярамай, һәм сәхнәдә дә. Өченче хорау. Әйдә. Һез үзегез мына уйнарга хыялланган үз роль. Бер. Шекспир король лир беренче. Үз. Все, засыпался. 5. Милли сорауда дәвам итәйек. Режиссерлардан иң яраткан үз сүзе. Бер. Не верю. 2.
А теперь по-настоящему дегендері. Һәм шай күліп қойғандары. Һәм жылай күліп қойғандары. Адакта сорау, Башкортстан географиясына кагылышлы А хәрефенә башланган өс район исеме. Архангель, Астын районы, Биш. Ауырғазы. Ауырғазы. Атаған нейде бар? Архангель, Астын, Ауырғазы. Абзелил бар әлбиттә, әмма. Әбиялил, ләкин ол хәрефенә балап сыға бетені білдің. Өфелелі орман бар ямағады, өдейді көрегеді. Театрда анимация кесе ул һәм бүгін білмәсін емтидер емен. Алмаса қайтың сәпкіна бір хүнәрі бар, һәм ул ғұммен бик үзенчәлекле. Біз әлеге мәлдә Гамми парк дип аталған паркта, онда бүте ердәле арқандар тарттырылған, һәм ошо арқандар буйлап Алмасаға йөрөгән икән. Бұл бұға нисек килде кетер? Бәлки вақытта ауылда өткенде ағас башынан йөргәнегез бармы? Бар. Хыял инде бер агастан икенчесенә нисек барып итергә икән дип. Шуннан кызыкай менән бер заман ошында килеп сыгып, ошоны күрдек тә шул тиклем менәһә килеп китте. Баласак Баласак хистәре, кылдык, страховкалар бар. Шулай йөрү, үтәһең, үдеңдә ханайһың, бейеклектән куркаһыңмы, юкмы дип бана шуннан китте. Әлбиттә хыял бар, тагыла авыррак, тагыла икенче җирләргә барырга. Бу башы тихәктә була. Хәлитә кем менә кем йөрдә каласыз. Егетләр. Үсегендә гомербез менән без алмайбыз. Бер генә Кемдер тапшыруда калырга тиеш. Суйфа уены менән Мин билдәле. уйнамайм, мин менән точно. Мин менә һәңгә аңлашыла. Суефа. Кит минһез генә бер ярай. Ярай. Оны булай да аркан күтәрмәс иде. Суефа. О! Бугай инде акрофобия юктыр. Ну что, смертник? Достарың менән хаулашта нигә? Мин яхшы яктан гына хәтерләр бит. Гомер агастарда йөргә белмәгән, өйрәнмәгән дала балагын айланып. Мына безнең не килә? Инструктор килә, Мурат. Добрый вечер, приветствуем. Ладно, не снимай. Барыбер. Кәләш алганын бурлай. Что нам Нимә делать? киргә кирәк? Нисек әйрәнергә? у меня лезет? Двое. Ой, полезно. Два смертника. Әйткәндәй, хөрмәтле тамашачылар, ошо бетә булган парктагы аркандар буйлап йөрер өчен якынса 40 минут вакыт кирәк диләр. Шуңа күрә көтәбез, ни эшләйбез. Hop. Öyle.
Құрметті тамашашылар, бүгін біздің Арқанға Башқұртстанның халық артисі Алмас Әмиров әләкті һәм бұдыға бүгінгі күңілі мәлдерді бөлек еткені үшін һәм бізді құрметтіп келгені үшін ду рахмат айтамыз. Маған да бала саған айланып қайтқандыр, бүгінгі тапшыры оға оқшағандыр. Солай ма Алмас аға? Оқшаны бик зор рахмет егеттер хедді сафырғаны үшін һәм хеддің арқалауға ошында келерге вақыт табып болмай бит. Мына рәхәттәнеп бірге келдік бит. Рахмет хедге. Бұнан ары спектакльдарға бұшла ерірбіз. Ярай, келештік. Демек тапшыру боштағына өтмәне. Солай. Құрметті телевизор қарасулар, һез нисектер, әмма біз үзебездә шундай зур көсөргәнешлек тоябыз. Шуңа күрә һау булыгыз дибез тидерәк. Әйе, Һаулығым. біздің Арқанға киләһе тапшырууда әләгергәдер булһагыз, карамай калмагыз. Осырашканга теклем. Тормыштың һәр минутының кадерен белегез. Миңа ышаныгыз, әле генә минең тормышым ошондай бәләгә генә җитте әле тоттарга. Кушыгыз. Һаулығым.